ev der rojavayê Bakurê Afrikayê Mağrebe yani Maroko emlikêleka Okyanusa Pasifîk li bajarê Agadir in. Bajar xwedî dîrokeke gelek nû ye, bajar Nûtê avakirin lê bûye navendeke geştyariyê ya li seranserî cîhanê. Ji her derê cîhanê geştyarî têne vêde ji ber ku bihara û zivistana jî ev der germ e. Halle pastaxaneyekî li Agadir'in. Weil der marokkanische Tee immer so viel Zucker beinhaltet, haben die uns den zur Seite gegeben. Ich möchte anmerken, und vielleicht einmal zum Reingucken, den kennt man ja aus Deutschland. Di sala 1960 de li Mağribê erdhejeke gelek mezin çêbû. Di encama wê erdhejê de bajarê Agadir bi erdê vebû yek û bajarê nihayî Agadir ku heye piştî erdhejê hate çêkirin. Ev cihê em lêne di 1992 de ji aliyê mîmarê İtalî Palazzo ve 1992 hate çêkirin bi armanca ku rûyê kevin yê pêşiya erdhejê ya bajêr xelk bibînin. Wî şîweyî ev cihê em lêne hate çêkirin cihekê nezêde mezin e lêbelê wek mîmariya wê serdemê hatiye çêkirin ev der û geştyarî têne vê derê digeran.
لمغربي سي زماني فرمي هنا لباشور مغربي وككل في لوحة مانيجي خويا دكي عربي زماني بربران و فرنسي سردسته و اوايكي فرمي جوي كي لسر لوحاجي مروفت كاري بهر سي زمانان اگهداريان ببينه. Wir sind jetzt im öffentlichen Bus von Agadir nach Marrakesch. Die Fahrt dauert ungefähr 3 Stunden und man kann mehrmals am Tag, fast alle 2 bis 3 Stunden den Bus nehmen. Im Schnitt kostet der Preis ungefähr zwischen 10 und 12 Euro. Die Fahrt ist sehr angenehm und wir freuen uns auf Marrakesch. ام لنابردا باجار مراكش اي كيفنن لپشمجی مزگفتا الکتابی تدیتن کو د 100 سالا 11 ده دما بلافکرنا اسلامی لباکور افریقای هاتبو چیکرن به هفدورا در دورا 25000 انسان دکارن د مزگفت ده نمیش بکن او مناره اویجی در دورا 7 متری بلنده او دروی باجر جی مناره تدیتن ev mizgev û minare niha sembola Marrakêşin.
Liebes.